Na the address no nkrata no aba sanso ena abe fonten time kase no so my online afi adomonline.com and sama hodo eguso no ebe wo boso ama wo ho na afi wankase wokoho no akwa kenke bi na oman hine kwabna sante incoming aye krado na ade o radio anyone Akins me hu Akins odi ko Akins de nyame se men country na no pay ni onyame se wasiesie se Ghana ahoyehi abrem Akins more fire. Thank you Jesus. More fire. Akins more fire. Obeyi wa free camera twam ede wakodum pempen so bia ofiefo hu a ombesi won tras Akins more fire because what Akins Akins thank you Jesus. Akins odi shenkom Akins odi shenkom uni mo be a friend of dache hene a ewade se menka wenche na no pawe ewade se obetutu anam asiye oh Jesus me da wase na na pay unkutu na betima yewe na hwan oh Jesus dache hene me hu suruma mako I've not seen this before suruma mako and so very unusual. More fire. Thank you Jesus. More fire. Dache hene demi hunye demi tinye sika bia o account mu bia na sika bia ko yime ba for de nko yime ba for de sika bia so ma meti ase a yi na fa koma no sika bia oh meti sika bia odifo ni enkoye Ananias Safira na sika bia because to sika bia emu fanso ha na fa fa kira en fa hwa de because we are saying yo it's ade na chi say yeah ade achi bi ade da wase next week that's January oh dabi next week cause January next week January ah ade asem ko ha edwada buna de na ade asem ko ha next week that's January say well me na say I'm not sure about the asha kama bi Jesus wa kan sem a kirew enne ye yawada. There was 6 weeks in January. Onyame de chain the final week may end the next week. It's and the 26th day. Oh, already there was kakaka next week say what year February. Quick. Control phones hey 6 weeks. I've been about. So 6 weeks then no. What the kind of bobusia to school fees. Oh yeah dear. What the kind of bobusia e dey tria dan ka eno kwa no choko no with kakra na o ka chen se onyame ya na bosom so afi material na akoto ni tele ni gina ko so sa 250 no o gina ko so sa so what as e next week say no ma be koso kama ama for bit metri obo ka de bi ni gina me ka chere wade se wade da ase because who di wi asensem na chi dia I tell you omo so tax be si o wa hima chi wa dwom a ye ni bibia o yeni bibia wona boy wadwuro mu tax be show ma hemachi omu si akwa amfa so si nyoma bia kekesi ani ansa na nyoma bia kokoso ansa na omasi no yeni bibia oh my yeni bibia mo sports department mo cleaning department mo ni bibia esewa esewa yadomo etini nyina mu no eye potogum fiegum ne nyina mu eye ba bia wo share ne bia no anope de be say anocho aba de be ko online quickly yes ba bia wo share ena anope bia no one ade ba ko anka wo giri sese kuro no ana potemofo mu nya ya ebenya impact kuro no so ana potem no so no anka oye ne obedi sanko say nti wo tif man tem poe atoye infini mantem so atiase enti no eni nyina padu ni nyina ye di bi nyina abrabo na sa ebiba na biko na ke bi ma bebi nko a hwetie osmosis tie na ono kwasinsia wede na waye mimi gyina mafuso wo datia wafuso wo de na doa mimi de ne me body age mo ka je that guy no obi a wo datia wede ofu aye mimi sunwa nti mafunu abaya part of my body no akwasisia nyame ya de be kina o take seat no obegina homo hwe
Say the cheddar. Or the cheddar the fresh. Yeah, because you could see that. I don't pay most of the lawyers. I did a BB Tarimecano. So I must have the first one. When I knew him about Uncle Amani Pebim to take questions and for Uncle Court. It's when I did defamation. Don't just say Macassa fat. Ne hu kwa bia anti defamation of character nti no record say omo make 5,000 pe no say nkrata na oye ne de nka ho but do no gi no ye 5,000 defamation 5,000 so so ni no so gi me no o de me pim wa no me be ye free mo no point say 200 no kwa kwa eti o be friend na opotem ade ba kwa o gi di senke ba ho a e de sachrai kese pa beba say o constituency be bia o chi bia mesro akwanya na o ebe 20 me o man ne kwabna santimi free ahafu Kenya ase na mianim nie anka ye de yenke etimi wi a kirensu akwan no pa ma yen a anka ahafu nyina na ebenya nsusu apap so me asuma sia na obentin kodo na ritwa nsuo na ye de consultative no senka Ghana Maritime through abanya ekeka omo ho epe kodo bi pe jackets mi maya anka ejiri se yenso de nka ebenya nsusu aso nti eno na obefra ka kire yin eno ananya afre na obebo MP anazo DC abaso da bi uye kroba uye dehye ujiri se ade we ne ba ya nka nsusu aso no be kese pa ma mo amokru mo no 0302 211 ekosi for but not sure but quickly wait me dia walk through this story way e hadwen o man okay enkra na omoboat ko to enkra 20 12 enya nkwa 8 free mu enra na abusua sie 8 no ba time ba ko ne mambiru bebe yedru so man should we beg for life jackets where we are as a country yenim se nkwada ne wonsu agya yeso mu cha nsuo no anso ma ko school should we beg for life jackets in fact I was here sacrificing crofo bi mamu omu ansa na yehunu se nkra we nya life jackets just life jackets erade huyemobo I don't know they are can see na they say point no I say normal enka odi a the way you don't feel it they catch you say ye din komo bi say ya wo de fa huura mu say ye me erade mpangu ye me how would I feel how would I react this ubaku suku anopa. Is it a crime? So kusiade anopa bremia ya sa be ka kire o se nsuo onkura ne mienu nye atonsuo na ba kokora no collapse no akofa mienu nti besere obasa dia go through Lukman ba no nkasa Lukman mache hello anochiwa yenti o ompote mo ne he dia na mope me pa chew me ne o ma here kwabra santiri ye ya hafofo na de odi kaka asinsu ya go so kwan no ene de wadi kaka ndada nti me ko na de hiame kase eye afari hospital okay afari hospital yetima ya mane dru ba bi ba de aka ni sua we de ka me ko component ye wie ni atie se de free ho sometimes hospital no nanu anotwa me kokotwam pa no hospital no adie fe ya die na mo me nyene ye ntie nsem firi ho na ye o ma ne se court ne se da be na mo court yi nyame ya 24 do court kwasi di me be ko bia be o de moko ba date ne 15th February okay mo meta me chi mo meta se o de minia no me ba be jawo aya o ba so na o ba fo ano keke fo am tun ko ba sa so me se me ba be jawo you wonder me bi o me ho me ba be jawo that's it look Maria what to nua ne fo senya asem bia de ka fo obi ho Mr. Nobody matching fa he na free no ne kuro pa udi e wi afini Ghana ma me free kroboduma fe good na 2016 and ye road the free so manya e di back home bra be hwe fanye road na ye no enye izege di nso kura e betimi di nso ankura gugugu mpetro sa abaso no enu na ehia me se ye kwan no ye nyema ye free so manya e di ba bom kwanu so nyina e di kwa akoso mu nyina kwanu so nyina ye enu na dama kuma so se ye nyema me so many Mr. Nobody etupon yes yeah that's it Kwaku Francis Mache Mahina efia mama adwe wayera anochi waba omayi mobayane mama machi Mrs. Kwaku Francis yenti o mekasefi ekunfim ramoto good omayi amide oho kakra ekunfi o ye nyan akwan amide oye omampanyi na nado obai
fact wa bono ho madi wa mahen 1D 1F eba kunfi abon de pineapple juice oli ejuma ho na mum yesere na nara de oyonala na da oma ina obotum na wa ye kwan ya mahen ye hu de contractor na abakwan no dore ye from Esuasia odi ko adanse ina oye asafa wo okwan no so ye hu de contractors wo do awo ye na ye be say de contractors no hu afi side nti na na do omomodin na omwe o say de since 1992 ekunfi started here to aban MPP na hu atuma abo hin awo ye road cement na na do omomodin ye me ai Fantamai MP so oye ofira mensan effort yedase no wache ekunfifo nyina amaye yefro de nkwa adeso mache hello anacho aba mache ya me de me pa cho de ne mo hawo yo me pa cho we PM ewo Upper West Akem na hinkro eye adesu nyame adom abanda da otwe momentime si eye Jew factory ewo ha wode be ye kotoku. As I speak to you now, factory na can room. I want me enye ya mbebru so ehi edwuma ye. Eti ye besere na nado danko kufado Ghana mampeni. Se omomode na ontimi be ye factory no. Na etimi fasum dwemba na mebru enye edwuma ye ewa Power Stack. Yerase osmozi yakwa himbi. Buno ho. Yo. Woti nka ma che. Good morning. Good morning. Bono fahin. Bono seni is. Yo, yenti o. Seni is baby accident ni si yen si no. Yenti o. Otin. Life jacket na o kan wasam no. Desere aban se. Adoma ye dodo na yeti de adwuma wo nsi no so. Because me adwuma wo ekozo. Eni ebo akontifo no ho ban won tie no so kansa anti stress black jacket na be do se de be a do na betimi anya di na era hu sam ka trebu mu se ebi mu so ho na se e kan la jacket na so medu wo kudo nu omo so mo sha na gro do wo ti diketi wo mo de be se mo so ya fama no ntimu mai kan bia Mate yedase omai life jacket na huhuro de no huhuro de no o she the 15 minutes na be bo abra bo si huhuro de no na se ade kura ba mesi kojumense woni kojumense bia last caller kojumense mache fahin na free me free mojuase na me teacher ni yenti o me kira de wo okwabena akura bi wo kwa da esu ya ho na me kira de na na ye peni se school for no ka yenya computer lab ka ye ni beje ho pa ya na obo modin aba be hwe na ma ye bia mai me pa cho tie me wo se efa hene e na school ni wo wo okwabena wo fi bojuase a fair delay okay let's add this kwan so na ewo Okwabena, okay. Yati, yedasi. O my name is Omonso how no. Okay, so you damu ina mase brano no yebedi sanko e penfo beti mejiri said amazing crash for outdoor DC for outdoor regional ministers and afi eye mrashibidwafo ne abainan nkasa presidents ni penfo so beti the needed ministries ni agencies so beti nti brano akaka ye ho se Kenya se opabena o se kwabena o se de almost omo pe computer lab what you say no akogina afonso almost a train so ago so kwan no na wa begina life jackets for so say mo no life jackets o nya do mu nya bi kura na awuro de any 15 minutes na ba da be na heat e boy e say ya de mu a ba we de won kwan wasem na yeke it messe na me catch even ya de ba yi nose mask no na form na ebi so sa ka se me sha na me homete wan na person sha de we e wona no sa kopim so be kofi akoda obi ampe but because of BBS inti wan na person oti se be nsuo so o kwa on relaxing na nko back yes say nsuo poti we ofa so ne afidi a de fa so no ene nioma titiri e won nsuo ma yintutu asen wi inti BBS timi den esi but de betima amo free sa ha no me se hye sa ekotade we na empo se bibi si a etimi ayeden agyew ba wo dia na se onhye ewuro do
na sebe okwaya sa na wa ma bi me na be na wo se ahuhuro de wo no police ni ahye post atare fra no pa kokoma nwumre military man wa shashe ni boot fra no pa kokoma we want to enjoy a certain liberty na freedom bi ya ko so e wada ro de wo ha no se ye hwe de wo abi ha dwen we so abrantie bi o mfinhia be ye aduasa wati motorbike so wasi fom wasi ya wo patre hweye eno ano nyema sisi o already hu yemo mind say wo koba bedru a na wada nyame ase we NDC for say wo mo yensa traye wo parliament na eno akrata bi ba na mekenkan bi ya NDC mo ahye bedwafo bi de eyampa e de o mo nsa o krata ba bonte eyampa sa ma ahye bedwafo no eyampa yes nti so okọ eye Adom online na ahye bedwafo NDC famu makoma aduasa wo keka wo bom de wonsa omudi nyina ato so a wo mo kire se wo srada esa ne ma ba ko mieru bi ajapa di mo ene bond yi hun sense me da parliament ani mu ntine nkan sa kire be ba kwa ke ko 2023 ending na nka mo nya sa kire ni wie nti ko hodom a mu nchemu no obenya na watumi akenkai why work on obeche bi lamte interchange will not meet March 2023 completion time na ye twen omo ebe wie next year kra so IMF na ye ko na fi you sign the project twetwen na ma sign kakra nti no so okay so daily guidance so there about 60 minority MPs cry out court threatens to strike out Agrada case and the big one Mahama snubbed over Haruna shakeup EC US envoy discuss elections and this one says SES HD Plus gets new MD. The Ghanaian Times, handsome minister, young man, very energetic and focused. Mr. Samuel Abujinapo, Lands and Natural Resources Minister, said, for reducing emissions from deforestation and forest degradation, World Bank pays Ghana over $4.8 million for first monitoring period, June to December 2019. Students Loan Trust sets up digital payment platform for loan recovery, and 39 Krobia Sante Technical Vocational Institute students remanded over vandalism in school. The Chronicle say, NDC in turmoil over mosquitoes reshuffle, and Geological Survey Department Director charged with fraud. Inusa Fuseni defense reshuffle. Daily Graphic. Papa with you. Onyame nimni the haircut with you. For the past 45 years. Yes. I'm saying identity. Wajina so it's so beautiful. So nice. So just here. Lack of petrol and matches. Epono hono. Tratu. Shino. Ntino. Unya yanka se man to nyum fro. Nti one day ne no we try the car to the camera. Why chaos no so. Ewa pampemre kama. Dr. John Kwachi, Director, Research, Institute of Economic Affairs, or say government should cut expenditure. IEA prescribes reduced spending on free SHS and National Cathedral. World Bank rewards nation for emission reduction. And this one says that Ghana committed to safeguarding human rights. Attorney General Godfred Yabo Adame and I didn't say much. The BBS baby ma. Last week, you be a phone in. We question we say BC results. Yes. They said that Hawaii releases 2022. Okay, but any ebe dochna. Wow. That na mo de money. Easy ka we movement was here, but it is a meeting, you know. They say entire results of 73 candidates cancelled. And kwada edu so miensa omo entire omo results ni nyina all the subjects they wrote so far my joy online so 60 NDC for year I'm so confirm is it confirmed listen and so aba say me who say daily graphic to daily guide and I face 77 NDC MPs endorse change in leadership and say now we want the confusion in Basade 77 against 60 and I was ashamed when I saw Ghana School of Shame documentary so for share young Wessia was some so we dey be ada kasa ndo so abedi akonya kasa dada no and chance amemu oti akira who ni differently o ukojina mususu those most mo ya mi income no mo kosumi koduru na me ready a I was say, oh my, na kasa. They say the ocean part, I already party and kaya. You question the ocean there. Yeah, that must say. It's always good. Some was more bread. I'm ashamed. More because we baby on Adom TV.
if it's a copy, say no, go. And no, you know, when you say Adom TV on the moye,